Kunjani? Ngiyaphila mntanami kunjani? Ngiyaphila. Uphi mama? Mama yesibhedlela uyakhangela umqo. Qondise. Uvele wakhala ngesisu wavela wahamba esibhedlela. Hawu. Yebo. Hayi kulungile nkazana. Abuye umtshela ukuthi ngithe angibone laphana kwami. Alright, hayi ngizamtshela kula problem apha ngizomtshela. Ake ngibuze phela nkazana. Ngabuza bani? Kanti upapa wakurepa konke lo mqondisi. Bani waqala ukurepa umqondisi lo baba? Hayi ngiyabuza nkazana. Hey bantu, lokho uzomela esibhedlela nkazana. Uyotest, bheka lemlomo bheka nathi. Babakho phela sake samthola kwelinye ilanga lapha iseputhwa lezinto wakwagula okunokunzima kabi. Ayisengicabanga ukuthi inkazana kwesisikhathi hey bantu. Kodwa hayi ungathi ngithe kusasa uzathiwa umasithuba. Into leyo ibikhulunywa ngumasithole liqiniso. Ubaba uyagula. Lo mqo uyagula. Hayi man. Hayi. Lami ngoba sengiphuma lokuyizilonda khonokho. Ukuthi umuntu usegula. Hayi, ngigijime ngiyothenga i-HIV test laphana. Le pregnant testing is test. Hayi, ngiyothenga. Mfana sesifikile ekhaya kuzokwazi ukuphumuza umzimba. Hey, hayi kodwa mama, ngempela ukuthi usihle angadlisa ipoison. Hayi mina ngiyibelieve lento mama. Hayi angiyibelieve lento le. Usihle lamdlwemula wona lo yihle kungenze ukuthi uphindise. Hayi manje mama lindaba izimo. Yazi mama ngizizwa ngiweak kanjani kumbe amaphilisi la engiwaphuzayo. Hayi ungakhathaza. Amaphilisi angibona. Akhathaza mfana wami iqina singene. Uzokwazi ukuthola into yokudla, ukwazi ukunatha amaphilisi akho abakunikeze wona esibhedlela. Hayi ungangena mama wena endlini mina ngeke ngihlale lapha. Ngeke ukuthathisisa mphumule nje kancane ngoba hey umzimba wami ngathi uyala manje ngeke ngihlale lapho. Ungangena wena endlini ngizobuya. Alright kulungile mfana wami ube right phela. Mina ngifuna ukukhangela lo yihlo phela soloko wanyamala usuku lolwani usesibhedlela la kathesa kulamuntu okwazi ukuthi wangakho unyamalala nje. Ngcono uzame sibone ukuthi ubaba uyatholakala ngoba hey hayi kuyethusa lami ngangani ngiyalulama ngizazama imizamo yonke ukuthi sifuna ubaba simthole. Ube right mfana wami ngizakubiza mase ngiphekile ukudla. Lapha ekhaya baphekile nje. Sabona masithole. Kunjani ntombi? Ngiphilile. Uyaphila la? Hello. Umelusi. Ye. Ukhuluma namapolisi. Ayadlala mfana yadlala uzuyedukile waphoswa uyisa isikhwama sama drugs phansi. Hayi ukhuluma nomqo mfana hayi. Hey umzimba ubuhlungu mfana hayi lokho engisesibhedlela lapha ndoda ubuzima. Uzima ubuhlungu ngikuzwa namanje nje ngiyazama ukuthi ngiziqinise njengendoda kodwa hayi kuyala man. Akumphathele phela istaff lapha ngike ngibheme ndoda. Kunini lele sibhedlela? Kunini imali khona khululeka buya le staff wena lapha. Ngizama ukuthi ngibheme lami ngibe sefomini. Angithi uyazi ukuthi vele masingachaya istaff asikho efonini. Hayi ngiyacela mfana ngiyakucela imali khona ngiyakucela ngizofaka lezi zinto. Yeah. Lezi mfana ifanele zami phela ntombi. Manje masithole ngoba uyabona masithole lesibhedlela. Hayi lalela la. Angizukudlala lawo. Dilize dili. Imali yami ayiguhle. Masithole. Hey, ngaphandle lokho ngizocula.
Ayi kuhle Ngiyacela la imali yami. bantu ngoba yangibona nje esibhedlela angakalindi asendlini. Kasani ucabanga ukuthi umdlalo Imali lo. engisibhadalileyo ngalezi zinengi kakhulu angilayivi nisenti. Ucabanga ukuthi umdlalo lo okakesare sifisa imali yami. Ngaphandle kwalokho kuyindodanyana kwakho lokho lokunyawupe kwakho lokho kumacala kwakho lokho kutshona epaka imvema ama-drugs liyejeni. Ungangitshela ukuthi masithole. Fisa imali yami. Kulungile bakunika 1000 rand ke yokugcina. Hayi sisa what is 1000? Phezu kwendaba engaka. Indaba engaka uyazi ukuthi indaba enganani. Phela ngayise police camp le ithengwa fast le ndaba yejeli. Izophelela ejele lonke nje. Ngicela imali yami. Zama imali engathi eqaqa ntombi. Ukhuluma kakhulu kulungile. Imali ethe Uthi ngikufakeleke i2000 rand ku-e-wallet. Kodwa ngiyacela please ngilezi inkinga kabi this month. angeni ndawo enkingeni zakho. Abantu okufazo indoda yakho yathi mayidlwengula usihlo umntanakhe. Lo mntana wakho ungangena ngapha. Ngifuna manje faka i2000 lapho. Isingenile. Ngaphandle kwalokho nje mfana wami. Ngakuvala umlomo wakho masithole ndinwe ngivele. Hayi ungazongitshela okwenza wena. Uthi next month ngicela ulethe la i-payslip ngifuna kwezami izandla. Ukuthi ubungirobha undinika i2000 yakwazi wena kodlebe zikhanyela ngale uyahola. Ule mali ema-kitchen drive imob. Next month ikhuphuke. Intengo ithi gaqa. Hayi asomali le indaba engaka ngathengwa umhlaba wonke lo. Ya singeni. Wangusomandla ngayidla imali amahari ngingubani kanti mina. Mabethi masithole bathomile. Tata masititi. Ehe. Yabona ngiyashopha igrocery namhlanje. Laba bantu bayasiqala lesimosheni uthando lwethu. Mqondisi mfana right sakwazi mina sakwazi skipper. Mfana ngicishe ngapha mfana ubona ngehlile lasemzimbeni. Indaba ngiyakubona manje ngasubuza mfana babe mfakela ipoison. Yazi le ufaka njani? ipoison bani? Le njani sayifuna le yamfakela ipoison. Uyifaka isibhamu. Mfana Angiyayisusa. akwenze njani uzofaka ipoison? Ndoda vela ngibonanga lokuthi kwenzakalani. Hayi mfana kwezima man. Uzwile man ungifonela lapha Manje hayi. ndoda iviki lonke nisesibhedlela. Ayincancatheke njani mfana? Staff naso. Vele wanzela nazo hayi mngani wami hey. Wenze kahle kakhulu ngoba ndoda iviki lonke ngingabheni. Iviki lonke ngingabheni. Hayi mfana uzwe kancane. Mfana lesi staff esishayayo sinzima lesi. Sinzima. Hayi kuseyiso lesiyane ngasibona Yiso iqala. sona lesiyana mfana. Awuzwe manje ngathi ngizobuyela mfana efomini. Ya mfana uyabuyela. Hayi le nto nje kwenze njalo kumele sidinge mfana. Le njani ngizobamba ngiyeke ngiyakutshela. Khathi sihle ngiyangena lapha endlini uyakhala ukhalelani? Ngihambile ngayadinga i-HIV test, ngathenga le pregnant test, ngathola ukuthi I'm HIV positive. Njalo I'm pregnant. Kodwa sihle yawazi nje ukuthi ukuba khona lapha ekhaya kwaba liphuthe elikhulu kakhulu. Ngicela ukubuza ukuthi njengoba usho ukuthi khona usuke egciwane njalo usithwele. Ngicela ukubuza ukuthi owakudlwengula kuqala ngumqondisi kumbe nguyise. Ukuthi ubani wangidlwengula nini mama vela ngisakwazi. Kodwa engikwaziyo manje ukuthi I'm HIV positive. Njalo I'm pregnant. Njalo lo mntwana lokuthi ngizamtshela ngithini vele angikwazi. Hayi Mina ngazi ukuthi umoya kumele ngidubeke kanje. Kube wangiyekela vele ebhakini ngabe kungcono kulalokho osokusenzeka kimi vele. Hayi. La yomqo yaziyo yangidina lo mfana sometimes umntanami. Uhambe ethanda ukuphonga uhambe lala. Mhlawumbe kungenzeka la ukuthi mhlawumbe selazela igciwane ngoba wona usuthi kanje usulala. Ngono silindupa. Ngephungu lakho silungisa lento. Bona lesi staff lesi mfana. Lesi Asiyashaya. siyashaya mfana. Ngifuna ugcwala indawo lapho sidayisa staff lesi. Ngifuna usithengise. Yezu. And ukuthi ungangijontshela mfana ungazama and ungaliki futhi. Lesi staff lesi mfana siyadura lesi. Sayithenga mbani? Siyathengiswa nguwe. Mina ngithengile istaff ndoda yabona ngiyagula mphume esibhedlela usungitshela ngezinye Lalela mfana. Mina ngeke ngisathengisa lento. Lalela mfana wami. Lalela ngitshele. Wena istaff lesi uzosithengisa. Ufuni ungafuni. Ngoba ma ungazama mfana ukuthi ungijontshele kumbe uyala ukuthengisa lesi staff mfana ngizoqala ngibulala uNyoka. Sizobona. Bese ngibulala udade wenu lwana. Angeke ngisadayisa. Bese ngicina ngawe mfana. Istaff lesi nansi la. Nansi. Manje Ufuna usidayisa. Ngapha ngiyagula ave ntshela idayisa le staff. Afo uyachiya lento lezo uyithola khona.
Ngiyazi ukuthi wayenza iphutha walala lo Sihle ungazi ukuthi ungudadewenu. Kodwa into engifuna ukuba yazi lapha ngicela ukubuza ukuthi owaqala ukudlwengula uSihle nguwe kumbe nguyihlo. Ngoba makungukuthi nguyihlo owaqalayo lapho sokukubi Mqondisi. Makuukuthi nguyihlo owaqalayo wona wasumdlwengula emuva sokukubi ukuthi lawe yabusula umkhuhlane ngoba thina siyazigulela phakathi nalo yihlo. Kumele ukuthi uhambe mntanami uyecheka umkhuhlane ngoba uSihle nangu ubanjiwe yamdlwengula. Mawuledi hayi uSihle mbona ngathi nguye omele abe kwazi ukuthi wamdla uqala phakathi kwamloba bangaba. Kanti manje Mqondisi uthini mawusithi khona owamudla? Ungakhuluma ibala elinjalo shuya phambi kwami mfo. Ibala elinjalo lokukhuluma phambi kwamama wakho. Hayi kodwa mina ngicabanga ukuthi kumele uye test igazi Mqondisi. Ube uzazi ukuthi umi kuphi. Hayi mina mama ngilapho. Angitesti lutho. Uyazi kanjani ukuthi awula ngoba wamdlula la uSihle. Kade esona ukwazi ukuthi walala lo Sihle kuqala ngubani nguwe kumbe nguyihle. Ngikho ngithi mama uSihle kakhulume. Hayi ngicabanga ukuthi kodwa ngiright angithi. Ngicabanga ukuthi uhambe uyehlola igazi mqo. Mawuledi baphinde banikeze amaphilisi futhi phezukwalabe ngaphuza. Hayi angisakwazi. Usenzo baba umuntu uya test igazi uyayala. Mina ngiright mawuledi. uSihle yena kumele akhulume ukuthi ngibani lo. uSihle nanga uthi yena akakwazi naye ukuthi wamqala ukumdlungulwa nguwe kumbe nguba wakho. Uthi akakwazi nawe. Eish kahle mawuledi mina yazi angithandi ukuthi indaba le ihlala ikhulunywa njalo nje. Udlungulo kaSihle ngibona ngalokho uSihle ubuhlungu. Can you imagine uSihle wadliwa ngabantu abayi2 same day. Kahle mawuledi ngikhathazeke ngokucatsha kwababa. Sokulanda 2 weeks manje nisesibhedlela iviki lonke baba engabonakala. Kube ngabe sikhathazeka ukuthi sithola kanjani baba osenza kanjani. Sihle. Zangu uyambona uSihle uyaphuma manje uyagijima uyahlanza. Akusho khona ukuthi ukukhulelwa lo muntu uzithwele. Khonapha yazibuza ukuthi isisu leso yensikabani ngoba lamdlungula lonke lo yihlo. Ngesakho kumbe ngesikayise. Hayi futhi okunje akazi ukubona ngazi ukuthi ngenzeni indaba engizayithini yona le kumbe ngishiye yona lo muzi. Indaba engizayitshela abantu ngithini yona le Mqondisi. Eish. Mina mawuledi ngathi ngizane icebo. Mina ngibona ngathi isisu lesi masingakhitshwe sikaSihle kungaba iplan right. Ngoba kumanje lo umntwana wakho engazalwa amagazi azobefana. Umntwana lo kayokukhula kahle. So ngibona ngani iplan ukuthi isisu lesi sikhitshwe. Kumele kuphele ngalomntwana. Ya lapho mqobo ngani uzale icebo lapho. Kumele isisu lesi sikhiphe lesi. Lapho nyakuzwa mntanami uzwa lecebo sibile lihle kakhulu. Yalithanda leli cebo. Manje uthi siyayenza kanjani lento? Ngoba kumanje ngasikwazi ukuthi umntwana wami ngokababa. So masingakhitshwa nje ngibona ngathi ungaba ngcono. Manje singabathola abantu abangasiza abasenzele lento masenya. Mawuledi kulama philisi anathwayo lapha lamajekiseni ahlatshwayo. Isisu siyache siphume siyamnathisa amaphilisi uSihle lo. Ngamnathisa amaphilisi afeint. Mase feint lapha simhlaba ijekiseni. Athi lapha msisi. Mqobo uzazela ngapi zonke lezi zinto kodwa uhlakaniphile. Uhlakaniphile umntana uhlakanipha mina masalo. Manje uthi lo Sihle lo sizoqeda indaba yakhe lo. Uphethe ugabhadiya. Ngoba maye ngazalwa lengane sizoyibiza sithi ekabani. Sihle, nabe ngicabanga ukuthi isisu leso sikhiphi. Yini? Ngoba usitsho usithi khona wadlengula nguyihlo. Wazodlengulwa ngumfowenu Mqobo. Umntwana lo ungazi umzale Sihle uzothi ngokabani ngoba amagazi obefana manje uzothi ngokabani into sizoyithini le mawungayekela isisu lesi sikhulu umzale. Mama ngeke ngisikhiphe. Angifuni ukufa. Yabona ukufa ikhe ngakufuniyo. Angifuni ukufa. Uyabona ngawanyekela vele epakini la mama.
Ngakho-ke lokho akho isisu sami yekela ngifuna ukufa mina. Unyekelele isisu sami sikhiphi mina. Angikhiphi isisu mina. Yo, ngeke shem. Ngeke, ngeke. Angeke ngisikhiphe mina. Uyala nokuthi Hayi ngeke. Ngeke. Hayi ngeke. Ufuna ukumbulala. Angeke shem. Nikhuluma kanje sihle ngoba wadlwengulwa nguyihlo. Wadlwengulwa la ngumqondisi. So umntana lo sizombiza sithi yena ungubani. Uzabiza ubaba wakho ethi ungubani. Ngukhulu kumbe ngubaba. Uzabiza umalume wakhe ethi ungubani. Ngubaba kumbe umalume. Cela ucabangise kahle lento sihle ngikhuluma ngayo ngiyacela. Yazi ukuthi mama ukubeka kabi. Ukubeka kabi uma usithi ngalala lo baba, ngalala lo mqobo. Azange ngilale lo baba mina, azange ngilale lo mqobo. Bangihlwengula. Ora usisithi kahle bangihlwengula. Bonke bafuna ukungena kimi lapha bonke. Bangifosa. Indaba yokuthi uzathi ngikhiphe isisi leyo. Hayi mina ngeke ngikhiphe isisi mama. Ngeke ngikhona. Ngale ntshantsa le ngikhuluma ngayo mqobo. Uma sithole ngangimxoxelile ukuthi wena wadlwengula usihle. Lo baba wakho njalo wadlwengula usihle. Ngamxoxela njalo lokuthi wena uyasebenzisa ama drugs. So usengiblackmaila ngakho lokho ukuthi uzatshela amapholisa. Iwe usefuna yonke imali yami engiyisebenzayo ibuye kuye. Njalo konke lokho ngangikhuluma ngangifuna ukubulala usihle ngimfakela umuthi drink. Manje drink lana yasuka yanathwa nguwe. Nguwe ongifakela ipoison. Akukho njalo mfana wami. Ngangifuna mina ukuthi ngibulale usihle. So wena wasufika wathatha drink yakho kumele nathi usihle wayinatha. Ngangifuna ukuthi usihle afe ngoba uyabona izinkinga esesibhekane lazo lapha ekhaya sesukufika ukasihle lapha. Izinto azisasihambeli kahle lapha endlini. So kuzinkinga zodwa ngenxa yasihle. Yes. Awulithi. Awungasonjongo yami ukuthi ngikufaze ipoison. Ngoba ngikutshela ukuthi hayi idrink yakho kumele inathwe ngusihle. Afe yena hayi nothi wena mfana wami. Kodwa ungatshela umuntu ngqo ngendaba leyo ukuthi ngicabanga ukuthi sithathe mama sithole ifoni yana eyilo ubufakazi bezinto engangizikhuluma. Kube ngokwethu kuphela sobabili lapha ngangizama ukuvikela wena uvikele njalo wena. Uyabona nje lo sihle sisabuya lapha ngoyasiphathela zonke lezi zinkinga. Angazi ukuthi ngiyamdobhelana epakini. Angisamazi ukuthi uyini lapha endlini. Ungumakoti wami kumbe ungunyane wethu izinto zihlangahlangene nje lapha endlini ngqo. Alright Molet, hayi. Ungasenani. Zobona ukuthi nizoyisebenza kanjani. Hayi khululeka Olet, khululeka. Phela ingane yakho umgabhadiya wendawo la uyaziwa yonke le ndawo la ithi siphethe la. Okusalayo manje yimi lo masithole. Yabona lapho mawusumthathela ifoni mnto. Yakusuqedile nje ngaye inkukhu yabusuqunya umlomo. Ifoni nizoyithatha nje. Hawu lapho yabusuqedile mfana. Lapho yabusuqedile. Lapho ngikuthembile mfana yabusuqede ngaye. Ifoni nizoyithatha. Indlela nje abhizi ngakhona engifuna izimali left right and center. Lapho yabusuqede ngaye sacima kokufakaza efonini yakhe. Udala vele ngangibona leli khikhitha leli ukuthi linkinga. Hayi ngikuthembile wena mfana wami ngiyazi ukuthi uzobeka kuphela icebo. Ezilongo sasezandleni zami khuleka. Hayi ngiyazi mfana wami ngiyazi ukuthi kuloko hayi. Amanzi amancane lawo. Hayi kulungile mama sake nami ngiphume lapha lokho nje ubaba wanyamalalayo. Nisakhathazekile ngonyamalala ukababa ngoba kulamntu ngaphunga unyamalala nje. Engazakali nokuthi kuphi. So bengicabanga ukuthi ngeke ngiyefika epolice station lapha. Ngizama ukuphendla ngibone ukuthi akulamkhondo yini abawuvusayo abawutholayo. Ngingene lapha lapha sizama ukuthi sibone ukuthi uba kutholakala njani. Hayi kulungile mqo ungahamba la uyekhangelisise lemapholiseni. Lami ngikhathazekile kakhulu ngendaba kababa wakho. Awungazi ukuthi simkhangele ngaphi. Akulala wangane bakabake bathi kumbe bake bambone. Angazi kumbe sekhangela lasemamoshari kumbe wafa abakwazi ukuthi ungangaphi uthola ukuthi isidumbu zale sikhona bayadingisisa nama ngisakwazi ngempela mfana wami ukuthi baba wakho simdinge ngaphi. Hayi okay malethi ithini ngigijime kusesekuseni kanje. Okay mfana wami. Ngizafika ngibe ngowakuqala. Kulungile mfana wami. Ngifisa inhlanhla sengathi ungawathola something nje ngomkhondo kababa wakho ukuthi ungaphi kwendawo. Hayi khululeka Olet, hayi ubaba sizomthola. Uzotholakala. Istress
ngani akala usuwahlala ukukhalakhala man ndoda hayi mina vele beyazangazi uyenzakalani la emele kuze le family yami indaba mfana itime la libonakala mfethu since ngayisibhedlela mhlawumbe itime alibonakala kanjani kupho disappear ole lithi waphuma ethi uyaphi wangabuyi 1 week yonke manje phela sokungenze ukuthi itime la lagcina lithola kumancane adlela zihlalela ndoda amadoda aloba phela ndoda ndoda mina vele ngiyazi ngistressed ngetime ndoda umdala weboys kona la bengithi ngepolice station lapha nafika zami ukuthi check ngafaka ireport last nyana ukuthi itime alibonakali so bengifuna ukuyocheck ukuthi maybe bangabe bene something ngoba bathula abafuna benza litho so bengithi ngiyafika so manje usuvela khona ngiyakhona manje manje ngibona wena la ngithi ayathi ngikukrunte kule ngindaba vele ngifuna sihlanganise indaba yani endoda yabona leli kikita lihlala opposite eJaradi yabona la eJaradini kwesandla leli lithi ngumastori lo mama lo isidudla lo mama lo isidudla yakhumbula la nyama lo nyamazi sibhemi shy staff lapha lokho sibheke speed nyamazi mama lo speeder lo over speeder over usenzeni manje mama angazi ukuthi isininini ublackmail oledi lontombazana lona uyabona obuya le oledi edladleni lo oledi ngathi la lifuna ukubulala yena wayeli recorder bengani baxoxa vele mfethu indaba yankona izwakala ukuthi yaphi kwasokuphuza mina ipoison so man so lapha uthi ukuthi uMasaloko wayefuna ukubulala umntwana loyana uMasalo lo mama lo wayemrecorder bexoxa uyabona so manje usemblackmaila usefunani uMasaloko manje uphethe i-evidence efonini yabo ephethe i-evidence uthathela uma oledi imali each and every month manje so oledi liyakhala mfethu likhala nge1000 limnikeza i1000 manje mina ngiyamangala so manje fana lo mama lo imali engako ivukelayo unika umuntu nje mahala so mama phela lo mama lo isikoko manje ufana isenze njani hayi mina ngicanga ukuthi lo mama lo uyambamba inkunzi ende indlela manje ngambamba inkunzi kuzosiza ngani indlela yakhe yona le umbamba inkunzi umthathela ifoni lele evidence hayi awufika wathatha ifoni le evidence upaparika wonke kuphelile hayi akhuleka afana mina la mizabe sengu safe side akhuleka afana le time liyabe liku safe side uzokwenzela hayi into ezincane lezi uzothatha ifoni then ngithatha ifoni ngikunikeze okay lalela uyabona indlela le ihamba la uhamba khona la everything amfuni ukuthi abanjwe yimi yabo singambona nje qhamuka njengalapha mina ngizasuka ngezihlalela njengale wona umlando ufika umbamba inkunzi umthathele ifoni akuna stress mfana akuna stress alright hayi ngcono simlinde vele ngathi izikhathi zakhe awula sikhathi lapho manje akusele nje abo 5 minutes izikhathi zakhe vele udlula khona la hayi akuna stress simlinde nje khona la vele insimbi vele impeta mama lana lukhulu lana mbona ukuthi umuntu ongasabumese akhuleka mfana lukhulu uthathe konke nemali hayi nayo imali le ethathele oledi uyithathe ibuya akhuleka mfana la ufika endaweni erathi ngifika ngathi mina ngubani buye yonke ngubani ngathi celile mina ngathi lo manje mina mfana ngisalapha ukuthini kanti staff engakutshela sona lapha na imali yakho ingaphi wadayisa njani mfana akungitshela mina ngakutshela ngangigula futhi lapha ngachiya mina lezi ezinto ngakutshela wenzani ngisathengisa wachiya kwa hayi angihleki ngiyalinganisa wachiya wachiya bona mfana uthi kona isikhomo sami wasilahla wathi hayi mawuthi wona wasishiya khona lapha akuna inkinga mfana akuna inkinga angeke ngikwenze lutho but into engizoyenza ngisuka lapha ngiza kuya kumakhelwane lwana uthi mina ngibamba inkunzi ngiyemtshela ukuthi wena ufuna ukuthi ngimthathele ifoni khona ezolahlekelwa ubufakazi ungenzi njalo kunini isebenza sonke yabona mayi imali yami ingabuyi ne khululeka lalela mfana yabona imali yami ingabuyi ne hlanganisa mina imali yakho ngisuka lapha ngiqeda kuyatshela uMasithole ngepolice station ngoba tshela ukuthi naladlengu lo yihlo ladlengu hayi ndoda mina ngathi rap kamanezi ungenzi njalo lapho ngunabo angazi ngabula bo 8 years ndoda ungenzi njalo usukazi uye police station nje ngizokuhlanganisela imali yakho ndoda so lapho somelo uthi ukuthi imali yami buyanini ngizokuhlanganisela into ezincane noma kuzenza unikezele lensimbi yakho mina ngiyaba ngena la
Hayi. Ngize nemali yakho. Ngithe mina imali yami ibuya nina, ungangibaliseli into ezinye. Anyanga ngeke izipheli ngabiyanga. Staff lesiyana mfana sibiza 10,000 masithengisiwe so wena indaba yokuthi wena uthi usishiyela lapha epakini ngiboni mina wena wathengisa istaff lesiyana sofuna ukuthi wena udle imali mina ungicishe Ngasijiya khona. hayi mfana Kathani sasijiya zonke la wavulatela wayala. lalela Istaff sasale azi mina ngifuna ukuphikisana nawe ne ngineza 5 days ukuthi imali yami ibuye Khulileka mngana mzohlanganisa. ngoba imali yami engabuyanga nge 5 days Kodwa mina lapha sengifela into yasale seni. imali yami engabuyanga nge 5 days uyazovelela yini hamba futhi lapha Wena uyazi. Vele ugijima ubaba uthathe imali konke kwasana. khulileka mfana wona into kumele wenze hamba ucatshe Mina ngicatsha ngoba kuyakwazi nako ungazi kodwa mfana imali yami ngiyayifuna mfana ngiyifuna imali yami